Gwenge Majabo Hanse, sub-county Makuria West, dwaro ratiro ne wuodgi mantiere e kind higni 30 gi wiye manochuo gi pala mowito ngimane midhiambo ma tarik 17 madweni e senta ma Nyabo Hanse mayudore Kuria West. Familia no wacho ni wuodgi moyangi kaka Brian Marwa ne ochuo gi pala kod osiepne ka bende kane oring kode e ka thiethro chunye nochot. Kata bed ni pok oyangore gima dine kel gwandruok e kind mosenindo kod achich mane ochuoye kod pala, maling'ling yango ni koko nowuok e kar kwota muna moro mane rika gimethe e senta ma Nyabo Hanse. Julius Mwita en achiel kuom familia mar mosenindo kendo wacho ni kong'o ma ok opuodhi e gwenge ma Nyabo Hanse osekelo nek mag rowere mathoth. Kwamba kijana yenu ameumizwa. Mkauliza ni nini mbaya, akasema walikuwa wanazozana na kijana mwingine rafikie, na inaonekana wote hawakuwa sawa. Sasa baadaye kwenda kupata kijana amechukuliwa ameenda kwa Nyabo Hanse Medical Center. Pia tukapata mpaka kule. Kutoka kule tukawa matibabu yakawa juu akawa anavuja damu zaidi. Ikabidi wamchukua tumpeleke Akidiva. Kufika Akidiva hakuchukua muda, kabla matibabu akawa amekata roho. Alikuja nikakwambia wahi kurudi, mbona huko hai? Akaniambia utanisamehea, mimi ukweli nilienda nikajisahau. Hii kaisha. Akaniambia nisaidie hapo 70. Nataka nichukue kitu hapo Nyabo nirudi. Nikamwambia aje sukai kidogo hatu ingie ulale. Hii mvua imenyesha. Simu ndo nilipigiwa, rafiki yake alinipigia akaniuliza nimesikia aje eti Mayana amedungwa kisu. Nikauliza kisu. Serikali siingilie katikati jamani, mbona watu wameisha? Mbona kuuawa kumekuwa kuuawa? Kila mtu ni kuuawa. Mume wangu hata hajamaliza siku. Ndio tena mtoto wangu ameenda. Ndio nilikuwa nimetegemea tu. Sina lingine. Sina. Koth mapek mamedo chwe e kaunti ma Trans Nzoia medo kelo midhiero kod lal noganda ka nyaka sani ng'at achiel osewito ngimane kaluwore kod pi oula. Kaka Fevia Owenje leronwa, aora Sabwani nyopong' momuomo genge